Abusua mamemfa enkonkopiem awo Kasoa the land of possibility. Kasoa the land of possibility. Eho na abeto de say oman Ghana inada eho na omutimi ye bibie bi enipakuma mo ye high pa eba nipakuma enipa bi ho mo ye nipa bonefo ho papa na enso nkyerɛ sɛ Kasoa ekroni inada na mo ye nipa bonefo. Sɛ eba na sɛ yemwia nkora enipa bi ho mo ye dangerous pa na nso sɛ eba na sɛ yensan enkobo krono a enipa bi ho a omo ye very dangerous na enti abeto ya pono so ene say abrantie bi edwomfo no nsa so no mu na ensa so no mu inada ene say what this guy say no ye kasa what this guy say no ene say wa dress no ho efiri mema tibie mu akọ oba tibie mu waboduku ede nyoma bi ahyehye no fo ne ade ama no fo etimi aba kama kama ena ogina edwom na ende oba na obeto obode a na oyi kakra watwe kakra na ode akwa akogu bebi obeto oba yira oba nche unto osere onya ado na ade a na ndi watwetwe ho kakra ena waboa no wo bebi na aye ve nem so wopeka ede aba befa ena omanfo mu edwene mu sa na omateta na ena ndi omakwa akoso no mu na omoso no mu no na ahyase no mu nim se woye bema etew se obi enenum se wo start kasa eho ena omu se the land of possibility ampa abrantie abaye san wo ya abrantie emu a ndi omutu no duku ndi omuyi nofo ede piepia mu se abrantie wonye wo ba enti no omo achi no ya omo ede no akoma aposifo abusua yankon hwɛ saa video no emfa emra yaba abrantie bi nso ono nso suhum wo ye SHS student ya ono nso ne dia wo ye ne se owurawura asopeti yaba ede mu nso nkyerɛ mu ebebro Thursday no ahomache ema Friday no na mu hu se apaiwe bi minam market ni na yo ya ne se obe wo shop wo kakra enema ya abo anu egu ho no se bayire o se menkeni o no wasese bi egu ni nema na wakọgbo anu wo paako da bre oye sani na no na security for motion market no monitor ni pa yi na ma member ko ni de oto pampers no ka ho ono ni store no kura na abna paiwa no ebo enema na no wo na mu si sanka eno ano no na mo musa okita enema wo no ho a street for na aye wada aka bie shop no na wa sita shop no nyama nyina di akọ enti abet security for no chain no na mu bi say yes anything o say your friend ajo man sa na say abet woni ne wo nam de ense oba bra na mo ye ne ti wudu kulu ne yenhwe o abranche isi oyi na osumi kem na mo ta na ewi o market na ada security ko no ebe ka ho na mo chi no omo chi afala we ko eldodo ne kaka sana obe ka se o me nya oba o me ye be ma fa na madress oba se na ebe ya ngrofo mo di ga no be ka se oyo oba e ja be mo lulu ne so yi no no na oye be ma ekese ni bibi Isaac na nanati ofi asalaja but mu se okosu Suhum technical or form 1 na abro mu ko school o mo ye se won o mo di kan ekono besie na de omo ese so mo ko no ekono ono ne mre ese so ode ko no emu na we yi oda ba de mu ha ode bo sa ko no na chere mu se na no fiada no nko na first day or chat here e do mo fan se no onye bi na so street for wo homo no edane no edema apolitical omo Kasoa abusua the land of possibility Kasoa eho na ekwokohwe abrantie a what this guy say no adane oba ewiewie edwedifo ennioma obobo anu obi nim de ode edwedi anasa ennioma owiwie wade kwe na nkrofo bu sese we enuane e wokwa akodi nko enu nti na wadane ne ho oba anase wowia na wakwa akwaton eno ama nkrofo edwene ho mo nti ase abusua me no kase yi ma me fa enkonkopiem wo Suhum entra akode ntaban so enkopiem Suhum eho na branti bi a woye SHS student wo Suhum senior high ono nso de woye ne se wo bowura asopiti na ndie mofra na wo mfoforo no owiewia mofra no na wotonton edema enkrofo abusua omomoton edema omuni na de yenim so omode akoye eyankomade anase omoje mofre no omone omatena ene ade onu se obi ho ntimi ho enu ntino owia eba na wone no atena eno na abrantie ne dwuma wo yere no wa ya ene yame apa ne so antuma aposifo
ensa asodemu yankon hwa no so emfamra quick yaba to aso na be wi aba e wo Range Hospital na eba no abeli obi ba na o ma che no small boy very young guy, handsome guy. No, baby, no. Oh, and then Sunday. So when I can't so one say you. May you TikTok? What baby about? A very handsome guy. Abrantia no enna empenifo ede ne page no na yase ubewiade nanso dakro ubehia o maseta ya obeso o page ede ama abrantia kama owewi omofra eno ntino ama Suhum asopeti okọ wo ho ana oyim ahihye oye nanso no Ghana posifo ekyesa ahoban bosem no sia ano ayedin wo ho no ntino ama obibiada ensuru awo kanwa Suhum na brabawu na bibia an kama esanso mo de omonan edi esifom abranti yede no akwa akotrum awa aban ekokum eno nti ye hwese ombedi nasem bebi asem no ebefa biada no ye ni egusu edi echi midin edi otuman komode no Kofi abakosam ebetome makro